Wah, ini dia nih teman-teman, dan masaknya masih pakai anglo nih. Masih manual. Masih tradisional banget ya, Pak? Iya. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi nih sama gua Garda di channel Evan Media. Woohoo! Oke teman-teman, nah kali ini gue lagi ada di Jalan Ledjen Suprapto nih teman-teman. Gue mau nyobain salah satu makanan nih yang cukup viral beberapa waktu lalu. Namanya tongseng Pak Min nih teman-teman. Nah kalian tuh gampangnya kalau mau kesini itu cari aja Hotel Citra Indah nih teman-teman. Soalnya emang lokasinya tuh ada di samping percis Hotel Citra Indah. Dan jam bukanya sih katanya dari jam 3 sampai jam 5 nih teman-teman. Cuman 2 jam aja tuh katanya langsung habis nih. Wah gila sih, gue penasaran banget sih sama rasa dari tongseng ini nih teman-teman. Oh ya nih buat kalian semua nih yang baru nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya nih teman-teman. Daripada penasaran yuk langsung aja nih kita pesen tongseng di warung Pak Min nih guys. Mangan bos. Wuhu. Nah ini dia nih guys, kita di samping saya udah ada Pak siapa nih namanya? Pak Min nih. Pak Min aslinya dari mana nih Pak? Wonosari, itu sini aja. Asli Wonosari nih Pak? Wah, ini udah berapa lama nih Pak jualan tongsengnya Pak? Hampir 36. Berapa? 86. Ayo. Udah 36 tahun tuh teman-teman Pak Min jualan. Itu jualannya di sini dari dulu Pak? Ya, di Malioboro. Oh, awal mulanya di Malioboro, baru pindah ke sini Pak? Iya, nggak nyampe Malioboro habis di jalan terus. Oh, keliling di jalan? Ya, akhirnya di Nih harganya berapa nih Pak Min? sekarang 25. 23 sama minum 25. Berapa Pak? 25 sama 25.000 sama minum, udah plus nasi belum Pak? udah komplit. Oh, udah komplit itu? Iya. Wah, ini yang dijual menunya apa aja nih Pak? Tongseng, Tongseng, sate, sate, nasi goreng, gulai, gulai, sama gulai. ya. Gulai harganya 15 ya Pak? Gulai harganya 15. Nah, saya boleh nih Pak, saya mau mesen tongsengnya 1. Oke teman-teman, gue mau nyobain si rasa dari tongseng Pak Min-nya ini. Langsung aja nih kita tunggu nih dan lihat prosesnya dulu nih guys. Mangan bos. Wuhu. Wah ini dia nih teman-teman, satenya nih Pak ya. Untuk tongsengnya. Oh ini buat tongseng ya? Ya, tongseng. Wah ini dia nih teman-teman, menarik banget dan kelihatannya tuh wah seger banget tuh. Tutup dulu. Ya. Ini biasanya habisnya jam berapa nih Pak Min? Ya paling jam 6. Jam 6 ya? Ya, jam setengah 4 keluar. Setengah 4 keluar. Jam 6 rata-rata habis. Paling malam jam 7 paling malam. Jam 7 ya paling malam. Dikasih kopi. Oh belum dikasih kopi. Biasanya pakai Pak ya? Wah ini dia nih teman-teman, dan masaknya masih pakai anglo nih. Masih manual. Masih tradisional banget ya Pak ya? Iya. Kenapa nih Pak masih pakai anglo Pak? Ya, jadi kalau nggak gas rasanya lain. Rasanya beda Pak ya? Beda. Terlalu Wah. panas. Wah ini bumbu apa nih Pak? Ini miri. Kemiri nih ya? Iya. Oke nih teman-teman, kemiri nih bumbu pertama.
Ditambah kecap nih teman-teman. Wih. Iya lurus sana. Iya lurus sana. Wih, apa aja nih Pak? Bawang merah, daun jeruk, gula Jawa. Wah, ini dia teman-teman. Gimana? Campur aja apa daging? Daging aja Mbak, semua Mbak. Wih, ini dia nih teman-teman dagingnya nih. Dan ini kuah tongsengnya nih. Ini berarti sehari kuah tongsengnya bawa satu tempat ini Pak? Iya. Oh iya. Wah, ini dia nih teman-teman. Rapkesan. Rapkes. Rapkes. Ini Pak. Ini boleh Pak ya? Wah, ini dia nih teman-teman. Wih. Wah. Bisa makan. Oh ya teman-teman, wah ini dia nih di depan gue udah ada, wih, tongseng Pak Min ini yahut banget nih teman-teman. Tuh kan, kuahnya tuh, wow, kental banget nih. Dan nih teman-teman, seporsi ini nih harganya cuman 25.000 aja tuh udah plus nasinya nih sama minumannya nggak lupa nih. Kebetulan gue mesen es teh tawar nih teman-teman. Oh ya nih buat kalian semua nih kalau mau kesini, gampangnya itu langsung aja searching Hotel Citra. Ini sih kelihatannya tuh dari aromanya, mantep banget nih teman-teman. Tuh di sini tuh sayurannya tuh kalian lihat nih, wih, ada tomatnya nih teman-teman. Terus ada daun jeruknya nih buat aroma. Dan di sini tuh dengan harga 25.000, menurut gua udah cukup worth it lah nih dari segi porsi ya. Oke, ini kita langsung aja nih kita cobain nih teman-teman. Nih ya. Wih. Cobain lo nih. Bismillahirrohmanirrohim. Mangan bos. Aduh. Ini gua banget sih teman-teman. Jadi tongsengnya ini cenderung manis. Nih, kuahnya itu kental-kental gimana gitu teman-teman. Manis, gurihnya pas. Ini kan daging kambing. Ketika gua gigit nih dagingnya nih, itu nggak yang alot-alot banget nih teman-teman. Wih, mantep banget. Sekarang kita coba perpadukan dengan nasi nih. Ini nasinya. Wih, nasinya kita siram kuah. Wah, kita siram kuah tongseng. Nggak lupa kita pakai dagingnya nih. Wah, kita angkat. Langsung aja nih kita sikat. Mangan bos. Wow. Dan ini Pak Min ini ya, jualannya itu teman-teman di pelataran kayak lahan kosong gitu teman-teman. Wow. Dan sekali lagi ini gokilnya nih bau perengusnya tuh nggak ada nih teman-teman. Asli bersih cuy. Kagak ada bau pengusnya sama sekali nih. Nih kita masukin nasinya nih. Wih.
Nih, kita aduk-aduk nih teman-teman. Langsung nih, kita hap lagi, mangan bos. Wow. Overall, ini 1 sampai 10. Gua kasih nilai 8,5 nih teman-teman. Karena emang dari segi porsi ini ukurannya lumayan banyak dan harganya cuma 25.000. Oh. Pak Men tuh udah jualan kurang lebih 36 tahun dari harga Rp500 per porsi nih. Per porsi ini dulunya harganya cuma Rp500 nih. Wow. Top banget nih rasanya. Oke teman-teman, wah nih gue berhasil menghabiskan 1 porsi tongseng di warung kambing Pak Minnya nih teman-teman. Sumpah ini recommended banget dan rasanya tuh the best parah sih. Kalian wajib nyobain kalau lagi main ke kota Jogja nih. Makasih banyak nih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Dan buat kalian yang baru nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya nih dan aktifkan lonceng notifikasinya nih teman-teman. Dan buat kalian semua nih yang punya rekomendasi kuliner di kota manapun, langsung aja nih tulis di kolom komentar. Siapa tahu kita main ke kota kalian, kita bakal mengunjungi rekomendasi dari kalian semua nih teman-teman. Mungkin cukup sekian, tetap tonton terus channel Evan Media dan salam bikin ngiler. Mangan bos. Wuhuu.